لا هرجع كيبن دم باش دمي بيشكش كرنا بولتنا دم جمير شاشة ودس بك دجي سار نوچا جێگرە سەرۆکێ پەرلەمانی ئەڵمانیا دەبێژێک و بەردەوام وڵاتە ناودەوڵەتی کوردان بتەنێ بەجێ دەهێلن و پشتا خوا لە کوردان دەکەن. لە بەژارێ کۆڵنی ئەڵمانیا چالاکبانە نامەیەکە ناڕازیبوونێ دەربارەی ڕەوشە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê ڕادەستی قونسڵی تورکیا کرن. لە دێرە زۆرەی خۆنیشاندان لە دژی هەسەدە و پاکاکەتێنە ئەنجامدان ولید جنبلات سرکرده لبنان دبیجه سروک رژیم سوریه بشار الاسد مزنترین دروکار لجیهان دوباره سلاو سرجی ریابکوف جرگره وزیر درو روسیا ده چارچوبه بجداری ده دانستاندن پایتخت کازاخستان کو تایبت بون به سوریه راگاند کو پیوندی روسیا لگل تبع آلیان هیود سوریه نودا کرد ناینا پشتگاه کرن. جیگره وزیر دروی روسیا دبیجا د سوریه نو د کرد ناینا پشتگاه خستن پیوست خاک سوریه ورا پاراستن. سرجی ریابکوف جیگره وزیر دروی روسیا د چارچوبه بشداری دانستاندن پایتخت کازاخستان کو تایبت بون بو سوریه راگهاند کو پیوندی روسیا لگل تبع آلیان هیا بتایبتی او آلیان پیوندیدار بکریزا سوریه را. ریابکوف دازانین کو یا هری گرنگ لجم روسیا اوا کو خاک سوریه نوی پارچه کرن و دوی ریز لسرواریا سوریه ورا گرتن. روسیا سازش لسر وان هردو مجارن سرکا ناکش بود تو آلیا کی. هروها ریابکوف گوت کو پشتی پیدا کرنا گارانتیا پاراستن سرواری و یک پارچه سوریه روسیا وی کاربه هفکیش سوریه آلوز چارا سر بکا و آوائی کی کو برجوانین توای آلیان دوی چارا سریه دم سوگر بن. دربار کردان د پیشروجا سوریه دا کو دانستاندن نور سلطان آنگو آستانا بیوان بریوچون ریابکوف گوت کو ماف و برجواندی کردان د سوریا نو دا و پاراستی بن. و گوتو بیجی دربار کردان د پیشروجا سوریه دا کو دانستاندن نور سلطان آنگو آستانا بیوان بریوچون ریابکوف گوت کو ماف و برجواندی کردان د سوریا نو دا و پاراستی بن. و گوتو بیجی دربار کردان د سوریا نو دا بردوامن و تایبتی لگل ترکیه. د داوی د جیگره وزیر دروی روسیا گوت کو تو ارمانج نهنیین روسیا د سوریه دنینن. روسیا به اشکره لگل توای آلیان کریزا سوریه گوتو بیج دکا و حاول داد چارا سر بکا. جێگرە سەرۆکە پەرلەمانی ئەڵمانیا دەبێژێک و بەردەوام وڵاتێن ناودەوڵەتی کوردان بێتەنێ بەجێ دەهێن و پشتاخوا لە کوردان دەکەن. کلاودیا ڕۆت جێگرە سەرۆکە پەرلەمانی ئەڵمانیا ڕاگەاند و کوردان لە دژی مەترسیدارترین ڕێخستنە تەرۆریستی شارکردن و دەماک و پێویستیە کوردان بە وڵاتێن ناودەوڵەتی بوو یەک ژوان ئەڵمانیا کورد بێتەنێ مان و وڵاتێن ناودەوڵەتی کورد قادەیە جەنگەدا بتەنێ هێشتن. هەروە ڕۆت گوت و پشتی بداوی هاتنە شەڕێ داعشی توالەکی وەکە حکوومەت پەیمانێن خۆش بۆی کوردان جێ بەجێ نەکەرن. بەهتر ژە ساڵێکێ و عەفرین دبن کۆنتڕۆلە تورکیا دەیەو بدەهان چالاکیە ناڕازیبوونێ مانگرتن و خوا نیشاندان لە ئەوڕۆپا هاتنە ئەنجامدان لە بێجارێ چالاکوانە نامەیەکە ناڕازیبوونێدانە قونسڵی تورکیا لە بەژارێ کۆڵنی ئەڵمانیا. دیروژا چارێدایە گەرەوا برچیبوونەیە چالاکوانên عەفرینê گولپێش قونسڵخانەیە تورکیە لێ کۆلێنê birêve diçe قونسڵê تورکیە نامەیە نەڕازیبوونê ya çalakvanan wergirt. Li dijî binpêkirinên grûpên çekdar yên li Efrînê dimênin hejmarek çalakvanên Kurd lê pêş qunsulxaneya Tirkiye lê bajarê Kolênê li Almanya dest bi gereva birçîbûnê kiribûn. Weke çalakvanên Kurd yên di gereva birçîbûnê de dibêjin ku ew dixwazin dengê Kurdan li Efrînê bi cîhanê bigihênin li Almanya û lê tevahiya Ewropa hewl didin êş binpêkirin destdirêjiyên li Efrînê rû didin birêya qunsulxaneya Tirkiye bigihênin hikûmeta Tirkiye. Armac û daxwazên çalakvanên gereva birçîbûnê bi awayekî sereke ji bo binpêkirin zilm û zora grûpên çekdar li ser xelkê Efrînê bêne rawestandin. Grûpên çekdar ji nava Efrîn û gundên wê derkevin û rê li pêşvegera xelkê Efrînê yên lê navçe û kampên li Bakurê Helebê dimênin wernevekirin. Bêhtir ji salekî ye û Efrîn dibin kontrola Tirkiyê de ye û bêdehan çalakiyên nerazîbûnê mangirtin û xwepêşandan lê Ewropa hatine encamdan. Lê ev e cara yekî ye ku qunsilê Tirkiye lê Kolênê bi xwe xelkê nerazî dibîne û nameya wan bi dest werdigire. Weke çalakvan û siyasetmedar dibêjin
ji bo Efrînê çalakî bi lawazî birêve diçin û karvedanên bihêz ji wan re tune ne û şirovekarên Kurd van sedeman bi nilhevkirina tevgera siyasî û neyekbûna gotara partiyên siyasî ve girê didin. و نشاندان و ناڕازیبوون لە دژی چەکدارên سووریای دیموکراتیک و PKK و پێدا بەرفەڕاتر دەبن و جۆدەهبە لە باژارۆکێ ئەلبسێرە یە گوندەوارە دێرا زۆرێ بانگە دەرکەتنە هەسەدە و PKK تێکردن. Ev der bajarokê Elbasîra yê gundewarê Dêrazorê ye. Banga derketina çekdarên Sûriyeya Demokratîk û çekdarên PYD beşê sereke ne ji wan çekdaran têkirin. Lê banga sereke ne bi navê çekdarên hesede û YPG ye, lê li jêrê slogana Bila Kurd ji vê navçeyê derkevin. Dê cotmeha sala 2017 de û piştî dana bidehan şehîd ji ciwanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê. Ev bajar ji destê terorîstên Daişê hate rêzgarkirin û niha jî ne bi navê PYD û PKK bi tenê lêbelê banga derxistina Kurdan ji wê navçeyê têkirin. Ev ê dirojin xwepêşandana ne berfereh lê bajarokê Elbasîra û gund û navçeyên derdorê têne encamdan û di wan xwepêşandanan de slogan û gotin lê dijî PKK û PYD û YPG û hesede û serokê PKK Abdullah Öcalan têne bilindkirin. Herwiha riyên sereke yên vî bajarokî ji alî xwepêşanderan ve hatine girtin û xwepêşander dibêjin dêrezor hirra hirra û li Kurdî yitla berra. Anko dêrezor azad e û bila Kurd jê derkevin. Beriya dirojan lê herdû bajarokên Elkesra û Mihêmîda û herdû gundên Elcinêne û Elhîsan yên gundewarê Dêrazorê xwepêşandan hate lidarxistin. Weke nerazîbûn ji ber xerabiya rewşa ewlekarî û bilindbûna nirxê kelûpelan. Li gorî rewangeha Sûriyeya mafê mirovan balavkir bû. Koçekdarên Sûriyeya Demokratîk bê guleyan ew xwepêşandan berbalav kirin. Lê xwepêşanderan çekên wan çekdaran ji wan sandin û ew jê gundên xwe derketin û rêbend danîn. Lê gundê Swêdan jî yê gundewarê Dêrazorê nerazîbûneke mezin piştî kuştina zîndankiriyekî bi eşkenceyê derketa holê. Herwiha lê nêzîkî bajarokê Eşihêl jî tirmek serjêkirî nas hate dîtin. Lê bajarê Reqa û gundewarê wê jî berdewam terûrkirin û xwepêşandan li dijî çekdarên Sûriyeya Demokratîk têne encamdan û gelek caran Hesedê çûn û hatin bi şev li wan navçeyan ji ber rewşa ewlekariyê qedexe kiriye. Lê navçene derveyê Rojavayê Kurdistanê, mîna Reqa û Tabqa û Minbij û Dêrazorê PYD bi hezaran ciwanên Kurd tevlî şerên xwe lê wan navçeyan kirine û dane şehîd kirin. Li gorî hin amarên ku derdora 20,000 ciwanên Kurd li wan navçeyan hatine şehîd kirin, niha jî xelkên wan navçeyan banga derketina çekdarên PYD û Hesedê jî ji wan navçeya dikin. وڵاتê Rûsya eşkere kir ku gêr Pêderson şandeyên navdewletî taybet bo Sûriyê serpişke bi danîna mîkanîzma karê Komîteya Destûrî ya Sûriye û got ku ragihandine lîsteyên Komîteya Destûra Sûriye ya pêşerojê bi Pêderson ve girê daye. Piştî encamdana gera dwazdehan ya danûsandinên Nûrsultan lê Kazaxistanê di her du rojên borî de bi serpiriştiya her sê welatên gerentdorê Rûsya û Tirkiye û Îranê. Her sê welatan negiheştin turêkeftinekê derbarî Komîteya Destûrî ya Sûriye. Piştî bidawî hatina danûstandinên Nûrsultan derbarî Sûriye, goşandeyê navdewletiyê taybet bo Sûriye divê gerê de bejdar bû, welatê Rûsya eşkere kir. Goragihandina lîsteyên Komîteya Destûra Sûriye ya pêşerojê girê daye bi Gerbîdirson şandeyê navdewletiyê taybet bo Sûriye. Eredvê derbarê de şandeyê Rûsyayê taybet bo Sûriye Alexander Lavrentiev ragihande ku Pêdersonê serpişte bê danîna mîkanîzma karê Komîteya Destûrî ya Sûriye û ragihandina lîsteyên Komîteya Destûra Sûriye. Hêvî kir ku beriya gerabêya Nûrsultan ya ku biryare di tîrmeha bê de were encamdan, Pêdersonê lîsteyên Komîteya Destûrî ya Sûriye diyar bike. Destbata borî de şandeyê navdewletiyê taybet bo Sûriye hêvî kiribû ku Komîteya Destûrî ya Sûriye lê Kongrê Cinêv di zûtirîn dem de were gengeşe kirin. Serbarkir û got ku geleke bîrokel cemûî hene derbarî çawaniya avakirina baweriyê di navbera rejîm û opozisyonê de. Piştî bidawî hatina gera dwazdehan ya danûstandinên Nûrsultan derbarî Sûriye, her sê welatên gerentdor di dawînameya xwe de ragihandibû ku gerabêya Nûrsultan wê li Cinêfê were encamdan
و او آمدنه کو پشتوانی همو هولین شانده نافدولتی تایبت بو سوریه بدرسون بکن او جیج بودی تنا چاره سریه که دزوترین دمده دنابر آلین ناکوکدار لی سوریه. هر وها دوی داوینامه ده هاتبو که هرسی والاتین گرنتور دانوستاندن به بدرسون را انجام دابون اجبورا کاندنا لیستین کمیته دستوریا سوریه دزوترین دمده. ده داویده شانده روسیه تایبت بو سوریه الکساندر لاورینتیف دازانین که بجداریا بدرسون دگرا 12 هانده. به اشکتنک سیاسی درست بو گوتن ارکه بدرسون او کریزا سوریه به سرکردایتی آلین سوری چاره سر بکه نک آلین ناف دولتی. دو پشمرگه که لشکر روج لی بنداو موسل بن آو بو شهید بو. مالپارا پارتیا دموکرات کردستان سوریا را گهاند که پشمرگه بناوی عبدالمجید حمی. عبدو لی بنداو موسل ده انجام هولدان رزگار کرنا هر دو زاروکن خواه بن آو بو شهید بو. مالپارا نابوری هروها ده زانین که جنازه شهید عبدالمجید حمی ایرو ده مجمیر 8 صبحه. جه نخوشخانه تندرستی دادوری لی دهوکه برف کامپا فایدی بریکتو جه کامپه جنازه اویش بوی دری سینوری حتی و گوهستن داکو لگونده خواه به خاک ورسپارتند. شهید عبدالمجید حمیج دایک به سال 1969 خلق گونده سجوه گابارو ده هزا دو فوجا دو دنا بعرفین پیش مرگده جه خواه گرتبو. 6 سال سرکوچا داوی عدنان خلیل اندام کمیته حرمی پارتیا دموکرات کردستان سوریا را در باز دبن. عدنان خلیل ده بچوکانیا خود تولی پارتی ببوت ده خباتا خوا بر دوام کرد کو جه خود کمیته حرمی دگرد. عدنان خلیل خلق گنده کورتپانه سر به دوره حالیان و ده 27 نیسان سال 2013 جبر نخوشیه که لشام پایتخت سوریه جیانا خوش دزده. اوه چند روژن کریزک سوتمنی لسوری درکتیه هفدمه و یکی نرخ لیره سوری برانبر دلار امریکی برف دا کتنه و بردامت گهشتیه 585 لیره برانبری $1 امریکی. او پیش هاته باندورا خواه اویتنا سر بازارن روژاوه کردستان جی ولاتین باجار حسکه روژاوه کردستان به که چاوا دخوینن و نارینن وانچنه به هاوره ببینن. صار قصر سوري تشيبو اقتصاديا وخاصة قباب وبترول بكرن الاستيراد سرية بكرن قلة تعدل اقتصادي سوري بري دولة منهارة يعني بري دولة أو مقومات اقتصادي فرجة من اثنين يعني تم دولتك مستورد بيداوية تصدير جمعي تنبو عملاء أجنبي أقول سوكي دي لما كارب خطيني منتجاتي قوتين استيرادي كارب خطيني دولتنا ما كاري وتدخل بك فسدما يطالب مزن سر دولار شيء دولار راغولو خدي اسبال خدي دانا دولار هر بهر بلند به مندوراوي براستي لملت به يعني اسبال خدي متمي اي تاجر دولار او دولار بيره يعني ربحها خدك تعدى بي بر لملتي امبارح خداني ملت حتى نما كاري في يعني بدك خوي جياني بيك بيني هر دولار بلند به ماده مجي بير بلند به شكر يعني بري في بهابوني ب 620 ورقه باقي هاي 400 ورقه ام بينن سر شيء يعني خضره بفيكي کچا کوبانه پنابر نوجین مصطفی ده جوینک انجمن اولکاریان اف دولتی ده آماده بو نامو دنگی خواگهان ده بجدار بویان. ده گوتنه که خود لجوینک اولکاریان اف دولتی ده مصطفی بانگ لجوکان اف دولتی کرکو گهدان بدن پیوستی و ده خوازین خودان پیدوین تایبت. مصطفی رو بحثا از مناخد کوچبر و پنابری ده کرو بانگ لنتوانیه گرتی کر داکو از منا حلبه لأدلبه کو بهتر 3000 کس جه خودان پیدوین تایبت و تحوین دوباره نبه. مصطفی ده خفتنا خود بانگا پشتوانیا خودان پیدوین تایبت کرو به تایبتی پشتوانیا جنان کر. نقاسم هفدمه کمبونا خدمتگزاریان تندرستی و خواندن و پاراستن و آلیکاری امروی. مصطفی خلات آلیسون دیس جه آلیا رخصنا هیومن رایتس واتش و ورگرتیا. رسالتي إلى النساء والشباب نامه من
ji bo jin û ciwanan û ji bo hemû kesên ku niha li kampan asêmane û di rewşeke aloz li Sûriyê dijîn, ew e ku bêhêvî nebin û bi xwe bawer bin. û piştras bin ku ronahiyek di dawiya tunela tarî de heye û piştras bin ku sibe bêguman wê ji îro xweştir be. بكرة حيكون حتما أفضل من لڕۆژاوای کوردستان هەن بەهەن وەرزێ بەرهەمئینانە بەرهەمێن چەندنیە نێزیک دەبێ و ژێدەرێن پەیوەندیداریان ڕژێمێ دەبێژن تو ماترسی لەسەر بەرهەمێن چاندنیە نینەن ڕێبەبەریە چاندنیە ڕژێمێ لە حەسەکە دە داوقیانیەکە دەڕاگەاند و ڕەوشە بەرهەمێن گەنم و جە باشە نەخاسم پشتی بارانە گەلێکە ئیسال باری و بەرهەم وێ باش بن لەگۆری وێ ڕێبەبەریەک و ئیسال تێ پێشبینیکردن دەردۆرە 2 ملیۆن تەن گەنم و جە لە ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانê وەرنە بەرهەمانین لە ڕۆژاوای کوردستانê بێ تایبەتی لە ناوچەیە جەزیرە گەنم و جە و نۆک و پەمبوو کە سکاتیژی تێ چاندن و لەسەر ئاستێ سووریە گەنمێ جەزیرێ دێ پلێن پێشین یەن بەرهەمانینە دەیە ji bo gotûbêjeka behter li ser rewşa çandiniyê bigiştî li Rojavayê Kurdistanê niha lê stûdyo mêvendariya endaziyarê çandiniyê Mihemed Mamokiriya. Mamoste te bi xêr hatî. Îsal bawayekî berçav baran barî yanî gihişte astekî ku weke dihate gotin 40 sal berî niha bi vî rengî baran nebariye. Ev baranek ku îsal barî bi nerîna te sûd gihandiye feyde gihandiye چاندنیە باوایەکی گشتی گەنم جە نیسک نۆک شیناهی بگشتی یان جی بهتر زیان گەهاندیێدا گەلک سپاس بالنسبة أو سال أو زرستانا جواز والسر زرستانا بارو بيرارو بيشتر أو زرستانا باراني زور بو رطوبتي زور بو هر بردوامي بو يعني حتى سيمانجي در باس كرنو كي بيش سالي بيشتر مثلا زمستان کم بو بهار زود کرد بو هاوین زود هات او ظروفانا او روشا او رشا سفمی هیچ کو هندک نخواشی پیدا ببن بله نخواشی چل سر گنم چل سر جا چل سر نوک و تایبتی کمونجی يعني برهمك استراتيجي او جيل رجاوي كردستاني وداوي جبروي که يعني او نخوشيانا دبي پیشی چاره سر بکید نها پشتی باری نوی بارانی اب نخوشی پیدا بونا؟ بله 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 چون او گوهرتن او جوی او سقمی هیچ کو او نخوشیان پیدا ببن او نخوشیان چیه؟ او نخوشیان به زنگ يعني زور يعني جوتياري ما كيف ناود كان زنگ هو بعربي دبي صدى ساق رزيبوا رزيبوا يا او پر ضرر سر بر همه جهد که بر همه گنم نکش بروی که دبی فلاح دائما يعني جوتیار دائما آگادار بل او نخوشیان چون او نخوشیا پشتی کو پیدا به هر چه درمانی که يعني علاجی وی کمتر دبی چه وقتی هم دبیجن يعني پیشی کو درد بگره او درمانی لی بدی چون دیگه مرحله آخری او فتره آخری حتى به برهمك باش به برهمك بجودة يعني باشا بريم درباسي وين أبرك بن بريز محمد أو نخوشيا رزيبون يا صدقة بحث كري جبرت شيء به يعني تشاوا وباران بهتر دباري باواكي رجاك قالك أو نخوشي تشاوا جنم تجري جاب باواكي قشتي او نخوشی پشتی رطوبتک زور يعني پشتی خوناوک زور پشتی بارانک زمستانک دریج به پشتی وی گرمک یکسر نشکاف داته گرمک بفجایی هم پید بیجن او نخوشی پیدا دبی يعني صدم اونا که بارانا دریجا و جنیش که با گرمک گرمته باشا او که بحث کرد او درمان تایبت به باشبون اوی نخوشی کو چندنی جوین خوشی خلاص کن چوچنه پیوسته جوتیار چاو بکار بینه چه دمکی دب کار بینه محس کر او سروی بابت باشتر حسابکم باش حسابکم هر نخوشی بو ای برهمه دبیت پیشتری پیش درد بگره لی بدید
يعني ام فيرا بي وقاي وكم نوع بحث كري وقاي بيشي بقري بي درمان فطرينا او نخشيا خو بي نخشينا فطرينا دبي او درمان باش يعني خو واجي مهمه درماني باش زاني بچ وقت بكار بيني بله پر صيدليه مزرعين هنا درماني صيني تينن هندي تينن ايراني تينن درمانه کی هر ببو تجارت طبعا ما بس تيوان قازانجي بيتري کو وفايده هبه چكو درمانه کی اگر وقتی کو گرانتینن او درماني نكان فايده قازانجي بكن فدرماني عادي كارتين او علاج ناكي فالنصيحه من بو جوتيارا كامل ام بيجن بيشي درد بقري اي برهم بيشي درد بقري دبي درمان بكين نه درمان جاره که من شو صيدلي درمان كرو تمام علاج سدي سدنا او دبي هر هفته که دبي او نخوشي او وقائي دبي برشيني يعني دبي وقت بيجي دبن چابدێریە دەبێ بەرهەمێک دەخل و جواناکێ ڕۆژانە هەنگۆ هەفتیانە هەر دەم و دەمەکە دەبێت چابدێریە بکێ پێشوەقت دەرمان بە تایبەتی وەختێک تاماشا دەکەن و ئەو جەوا ڕوتوبەت زۆر بوو بارانی زۆر بوو فەجەتەن گەرمایی هات ئەو وەختە زانن و ئەو نەخۆشیەکێ پەیدا ببنە ئەم نەخۆشیەکە باس کردی تایبەتن بچ جۆرەکی گەنم و باشە نیسک و نۆک ئەم بێژن کەمون دەباس کرد کەس بەراژین هاوژی وە بەرهەمەکی سەرەکە ڕۆژاوای کورسانی بگشتی ئەو سوود دو هاتێکردنیانجی زیان هو هەلبەت زەرەر هاتێکردن بەلێ فلاح پر ملاحظه ناکن ها مثلا دبیجه گندم من باشه شیم بویا سنبل گرتیه ماشاءالله يعني بجنوی باش بیه بس اوا يعني پشتی او نخوشی نزانه ولی نسبت چقاسا اگر نه او نخوشیه به چقاسا که ضرر يعني چقاسا که فایده بکره زیادتر بس بو او نخوشی هر دبی سدی 20 حتی 40 ضرر دکه بس بیکو آگادار بی ئەڤبەر هەموو سەبەبی ئەو نەخۆشیە باشە چارەیان نیسک و نۆکە ژەف جدانە چارەیاوان یا گەنم و دەخل جەل حالی خۆیان نیسک و نۆک چاراوە چی ئەم نیسک و نۆکژی ئەوژی ینی بەرهەمنە ئەوژی ئستراتیژی نۆشی کەمونێ بەحەس کردی ئەم دەست پێ بکەن بکەمونێ کەمون خۆشی ینی بەرهەمێکی شتلەکە پر حەساسە ئاوێ زێدە وقتی که زمستانه که درێژ بو آب درێژ به يعني مباشرة دست به اون نخوشی دکن ویر بی زبول يعني دچلمس هم دبیجن بله اوی ویجر ده ویجه خایس دبی بله او عینا چاوام درمان دکن گنم و جه نفسی او نخوشی که بکتیریا چکو نخوشی جوازن گل بکتیری و فطری وفيروسي دبي زور يعني زور معلومات يتسربن حتى تقييمك دقيق بدي حتى زاني كان بي او دردي علاج بكي بالنسبة نيسكونوك اوجي نخوشينا بكتيري نفير دبي تبقع الاسكوكوتي على الحمص سر نيسكي اوجي دسبي دكي نخوشيك هر بكتيريا يعني او نخوشي عامة ام نخوشي تبحث كري برز محمد لتبانا فشين كردستاني همان نخوشينا بون من الجزيرة الكوباني العفرينة هل يك نخوشي يانجي نخوشي باجار بو باجار كدي فرق جدائي تدهيا جدائي نية حتى الفر كردستان مصر الجزائر سوريا اف نخوشي يك نخوشي او سقم روشة سقمية افصل تيرا در وسبوي لفا والاتان گیشکی پیدا بو یعنی بو مینا کم سر برهمه که پتاتس هم ورده پتاتا لیر زورتره یعنی الكردستانه اوج نخوشیه کم ورده لفحال متأخره اوج عین خایص دبه یعنی پرگیوی خایص دبه بس تشتکی بكامل كاني خسارات بك او برهمه نكاني جي استفاده بك اگر برنامج وقائي بو او برهمانه دانين باش نهاد دما نهادا كو
باران ئەو دیسە ڕۆژە نەبووە چارۆژ ڕاوەستایە. پێویستە جۆتکارن ڕۆژاوای کوردستانی زووترین دەمدا چ بکەن تاکو و بکاربن ڕێگریە لە بەلابوونە نەخۆشیên بهتر بگرن. هەلبەت ئەو نەخۆشیانە ناو عەردا هەنە. پێویستە جۆتکار دەزانم ئەس vê نقطە çikû gîşkî xwal bev dide girêda. Ev nexweşiya hem di erdê de heye, erdê de dimîne, hem jî li to. Yani ez berhemî îsal eger wextê berhem bikî, derasa bikî, xezan bikî, aynen ev nexweşiya nav vê berhemê de dimîne. Ji ber wê ye ki pêşî her tiştî ew berhemê ev sal te xezan kirî, bu saleke di biçînî dibe yekem tişt تعقيم بكي مواد تعقيم همان تشب بودرة تسائل أولا لكن جم مكتب زراعي هنا كان برسيار بكن طبعا شركات زور يعني حركي بجودة باشتري وخرابي ووساطة ديم تشت وكيم قلتي برنامج وقائي دبي حفتة جارك دزانة بأي سال أبعردي من شاندية نخوشي لي پیدا بي بيوست سالا كدن أبعردي لێ بدەی بەردەوامی شەکلە گیدە گەلک سپاس ji بۆی ئەندازیارێ چاندنیە محەممەد مامۆک و تەلەستودی مەبانێ بووی گەلک سپاس. سەرکردەیەکی لوبنانی دبێژە سەرۆکە ڕژێما سووریە بەشار ئەسەد مەزنترین دەرەوکارە لە جیهانێ. ئاژانسەکە ئێرانی بەڵاو کرد و ڕژێما سووریە ئالیکاری ژێ کەسێن زیان ژێ بەر لە هیە ئێرانە دیتنە شاندیە. ئەژانسا فارسیا ئێرانی دازانین و ڕژێما سووریە هەزار سەڵێن خواردنێش بۆی پارێزگەیان ڕاستی لە هیە هاتنە شاندن بێ و ڕژێما سووریە بە فەرمی بەحسە شاندنە ئالیکاریان بکێ. ئەو یەک ژالیە چالاکوانان بە هەتا ڕەخنەکردن و گوتن و دوێ ئەو ئالیکاری لەسەر وڵاتیان سووریە بەهاتوانە بەڵاوکردن نەقاسم لەها سووریە دڕەوشەکە ئابووریە خراپ دە دەڕواز دەبێ. سەرکردەیەکی لوبنانی دبێژێک و سەرۆکە ڕژێما سووریە بەشار ئەسەد مەزنترین دەرەوزنانگۆ دەرەوکارە دێ جیهانێدا. سەرکردەیەکی لوبنانê dibêje serokê rejîma Sûriyê Beşar li Esed mezintirîn derewkar e li cîhanê. Serokê Partiya Pêşveroya Komûnîst ya Lubnanî Welîd Cumbilat ragihand ku Beşar li Esed derewtirîn kes e li cîhanê û got zanyarî li cem wî hene ji dîplomatkarekî Rûsî ku sala 2012 Beşar li Esed nameyek bû Netanyahu şand û tê de dibêje eger Sûriye hat parçekirin wê demê dewletoka Elewiyan li ser İsraîl nemetirsiye û bersiva İsraîl jî ji bo Esed ew bû ku termê sîxurê İsraîlî êlî ku hîn vegerîne İsraîlê. Derbarî dosyeya derbederên Sûriye Cumbilat got tu kes nikare neçarî derbedaran vegerîne û got rejîma Esed derbeder dernexistine ta ku wan vegerîne. Cumbilat beriya niha jî gelek caran êrişî rejîma Esed û serokê wê di daxuyaniyan de kiriye û Esed bi piştevanê rêxistina terorîst ya Daişê jî tometbarkir bû. Cumbilat serbar kir ku welatên herî mezin li ser ewlekariya İsraîlê li hev kirîne û got ew yek dirêkeftina li ser leşkerê İsraîlî de ku rejîmê biriya Rûsya radestî İsraîlê kir diyar bû. Êlî ku hîn cihûyekî bi xwe li İskenderiya Misrî ji dayîk bûye û navbera salên 1961 ta 1965 li Sûriyê ji bo İsraîlê sîxurî dikir û bû rawişkarê yekem yê Wezîrê Berevaniya Sûriyê û piştre eşkere bû û bi sêdaradanê hate dadgehkirin. Rêxistina lêborîna navdewletî bi hevkariyê ba rêxistina îroz ya taybet bi şopandina êrişên asmanî raporteka hevbeş belavkirin û têde hejmara qurbaniyên welatiyên Reqayê piştî êrişên asmanî yên ku li ser destê balafirên hevpeymaniya navdewletî hatine encamdan balgekirine. Her du rêxistinan tekeskirin ku di encama wan êrîşandan bêhtir jê 1600 welatiyên sivîl bûne qurbanî û 11 navend hatine rûxandin. Li gorî wê raportê ku ew yek bin pêkirineke di yasayên navdewletî û mirovî de.
ڕەوانگا سووریا مافێ مرۆڤان گوت و شەڕ نەبەرە چەکدارن ڕژێمە ئەسەد و گروپێن چەکداردا لە پارێزگەها حەلەبێ دروست بوو. ڕامی عەبدوڕەحمان ڕێبەبەری ڕەوانگا سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و شەڤە بوری لە گوندەوارێ باشوور و ڕۆژ ئاڤای حەلەبێ چەکدارێن هەیئەت تەحریر الشام عێریشە چەکدارن ڕژێمە ئەسەدکردن و حتا سەرێ سبەی شەڕ و پەفچوون بەردەوام بوون. هەروەها ڕەوانگەهێدا قویاکردن و دەنجامە شەڕ و پەفچووناندا بێدەهان چەکدار ژە هەردوو ئالیان هاتنە کوشتن و برینداربوونە. پشتی کو ڕژێمە ئەسەد بەندەرە تەرتوسێ بەکرێدا رووسیا ڕژێمە ئەسەد بریاردایەک و کارمەندێن بەندەرێ فێری زمانی رووسی ببن. کۆمپانیای گشتیە بەندەرە تەرتوسێ ڕاگەهاند و دە پلانە گشتی دەیە بریار هەتیەدان و کارمەندێن بەندەرە تەرتوسێ فێری زمانی رووسی ببن و دەدەمەکە نێزیک دەخۆڵێن تایبەت بە زمانی رووسی وێوەرنە بەکرن. هەروەها کۆمپانیای گشتیە بەندەرە تەرتوسێ دەزانین ژەبەر و ژمارەیە کارمەندێن بەندەرە تەرتوسێک گەلەکەن خۆلیان فێربوون زمانی رووسی وێ لەسەر دوو قوناغان بڕێوە بچن. پێشتێ بە داوی هاتنە گەڕا دوازدەهانیا دانوستاندنە نور سوڵتان دەربارەی سووریە بالەفرێن شەرکەریان رووسیە دۆه دەرەنگیە شەوێ هەژمارەك دەبەر لە گوندەوارێ حەمایە بۆ مەبارانکردن و دانجامێدەژی هەژمارە قوربانی دنابەرە کوشتی و برینداران دەکەتن. پشتê bi dawî hatina gera duazdehan ya danûstandinên Nûrsultan derbarî Sûriyê li Kazaxistanê her du rojên borî de bê serpiriştiya her sê alatên gerentor, balafirên Rûsî cardin deverên dibin kontrola çekdarên opozisyona Sûriyê de li Bakurê Sûriye armanc kirin û hejmara qurbanî di navbera kuştî û birîndaran deketin. Çalakvanên di nava bajarê Hemayê ragihandin ku balafirên şerkeriyên Rûsî doh derengiya şevê hejmarek dever li gundewarê Hemayê bombebaran kirin di encamê de. Pênc welatiyên sivîl ji gundê El Umqiye li rojavayê gundewarê Hemayê jiyana xwe ji dest dan li gel birîndarbûna hejmarekê kesindin. Heman jê deran serbar kirin li devera Tilhewa jî pênc sivîl hatin kuştin di encama wê êrişê de. Erê li gorî çalakvanan de nexuya kirin ku hevdemî armanckirina balafirên Rûsî li deverên li Bakurê Sûriye hêzên rejîma Esed jî bi hejmareke top bi tundî her du bajarên Elatamnê û Kefirzeyta li Hemayê topbaran kirin ku di encam de hejmara kuştî û birîndar ketin serbarî geştina ziyanên madî mezin li ser mal û milkên welatiyên deverê. Jalê xwe ve jê berevaniya sivîlê Idlibê ragihand ku hêzên rejîma Esediyên li rojhelatî gundewarê Idlibê dimînin bi dehê topan derdora bajarokê Cercenaz li gundewarê Meerretin Neman armanc kir û ziyan bi tenê madî bûn bê ku tu ziyanên canî hebin. Ev demeke û bajar û bajarokên ku li devera bêçek dikeve li her du bajarên Idlib û Hemayê ji aliyê rejîma Esed û balafirên şerkeriyên Rûsî ve têne armanc kirin. ku di encama wan êrîşan de bi dehan sivîlbûna qurbanî serbarî derbederbûna xelkên wê deverê berev deverên aram ve. رووسیا ئەمریکا بە ڕێگریە لە بەگەڕە سووریە بۆ کۆمکارە عەربی تۆمەت بار دکێ. ئەلێکساندەر لافرەنتیڤ شاندەیە رووسیە تایبەت بۆ سووریە ڕاگەهاند ku ئەمریکا ڕێگریە لە گەنگەشەکردنا پرسە بەگەرە سووریە بۆ کۆمکارە عەربی دەلووتکە داوی دەکرد و گوت و بێ ئەندامتیا سووریە دە کۆمکارە عەربی دەکارێ کۆمکارێک قەلسە و نەتەمام کردە. هەروەها لاڤرێنتیڤ دەزانین و بارگرانیە مەزن دبەگەرە پەیوەندیاندا نابەرە سووریە وڵاتێن عەربی دەرسەر ملێ وان وڵاتانەش بەر و سووریە بە بریارە وان وڵاتان ژێ کۆمکارە عەربی هاتە دوورکردن. سەرۆکە رووسیا دەبێژێ پێویستە شەڕێ تەرۆریستان لە ئیدلبێ وەرێکردن و دامان دەمێدا ڕەوشە سڤیلان لە بەرچاو وەرێگرتن. ڤلادیمیر پۆتین سەرۆکە رووسیا ڕاگەهاند و ئەو ئۆپەراسیۆنەکە بەرفرە لە دژی تەرۆریستان لە ئیدلبێ بەدوور نابینێ و تا کەس کرد و پێویستە دەما ئۆپەراسیۆنە لەشکری لە ئیدلبێ وەرەنجامدان سڤیل لە بەرچاو وەرنەگرتن. هەروەها پۆتین دەربارەی کۆمیتەیە دەستوری گوت و ئاستەمە ڕێکەوتنە داوی لەسەر دەست نیشانکردنا ناوێ ئەندامێن نویساندنە دەستوری سووریە وەرێکردن. دە هەیامە هەردوو ساڵێن بوریدا بە سەدان خەلکێن سووریەن ku لە ئەڵمانیایە دمان بە ئاوایەکی خۆبەخش بەگەریانە خاک و ماڵێن خوا. Ajansa nûçeyan a Almanî dibêje di heyama her du salên borî de bi sedan xelkê Sûriyê û gul Almanyayê diman bi awayekî xwebexş vegeriyana xak û malên xwe.
آژانسا ئەڵمانی داخویاکردن ku di sala 2017 da 109 penaberê Sûriyê daxwaznameyê xwe wergirtina piştgiriya madî pêşkêşî hikûmeta Almanya kirina. Ta vegerin Sûriyê û got ku ev hejmar beramberiyê qesta Almanya dikin gelek kêma. Di sala 2018 de jî hejmara penaberên piştgiriya madî bo vegerandina xwebexş ji hikûmeta Almanyayê wergirtî 466 bûn. Ku ji sedemên zehmetiya tevlîbûn û nexweşketina hin endamên malbatên wan ew penaber vegeriyan. Di heyama salên borî de Almanyayê 780,000 penaberê Sûriyê hewandiye. Wilgor Grupa Fon ki a ragihandinê Almanî îro şembiyê Wezareta Navxweya Almanyayê daxwaznameyên penaberên Sûriyê yek û dixwazin penaberî wir bibin bi paş xistina. Ji sedema guhartinên nû ku biryara derbasî Wezareta Navborî bin. Grupa ragihandinê got ku rêxistinên berevaniya mafên penaberan bi tirsin hikûmeta Almanya wergirtina daxwazên penaberên Sûriyê yê dixwazin ku xwelê bigirin rawestîne. Eger karên tund û tujiyê li Sûriyê rawestin. وەکە ئامادەکاری ji werzê havînê re Encûmena Xwecihî Navenda Bajarê Efrînê qenala avdana zeviyên çandiniyê paqij dike li gorî Encûmena Xwecihî li ser rûpela xwe re gihandiye ku odeya çandiniyê bi hevkarî bi dezgeha avadanê kar ji bo paqijkirina qenalên avê dike. د çarşoveya kar û çalakiyên Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava xuleka sertaşiyê ji bo ciwanên Kurdistana Sûriyê li kempa Domîs hate vekirin. راستی اب دورا ما گلی که باشاش بر خاطری دورا واقع جا ما بعلمنن و بری به ناجی ام بجن ام دستخوشی منظمی دکن و هلو ابدر فدا ما ام واخورتا واقع جا ام بعلمنن راستی کاری که باشا چتر اب گنجی من الوعردال و بالعكس خو بعلم صنعته کی چتر کو من بصنعت صنعته کی گلی که باشا نعم جوانا طالبه كم از هاتما دورا علاقه بكم برم بعلمن لانه راستي قال كي باشا بدوره برت قنشريك ماروني وري دوره بعلم صناعتك كاركا قنشره هري عامل عادي بشغلي صالونك خوفا كي مستقبلي خوفا بامنيني يعني شقا دوره هبن صالحيه طلاب على قال كي باشا ملاتي مره قال كي باشا تخازن هر دوره هبن يك بيش كبي شو دوره هبن مي بيش كبن ان شاء الله. اتحاد الشباب الديمقراطي تكن واتشيك ريش بخورتي ما وتشكي قال لك باشا يعني تعلمي مهنتك واريكاريكا قال لك باشا وبخدين هي خبدني دا شغلي هاي بك وهاي وني بك ان شاء الله وي باش بن وصنعتك باشا وشغلي هاي وني بك ان شاء الله ويمني وان شاء الله باستفاده كل شيء. موقع اختيار خندوان وجوان ديمقراطي كردستاني روجافا ما دورك حلاقه بكريه ما اهتمام بهتر دايا بالشيخ خورتاق وباشا روجافا وري كاركي باش بكن مستقبلك باش بشواهبه وان شاء الله روجي وري مي دورات مهني هيجي بكن قالك دورات ان شاء الله بر شعبي ما نكار بنوا بكن ان شاء الله. بری به داوی هاتنه دوباره سر نوچه. جێگەرە سەرۆکێ پەرلەمانی ئەڵمانیا دەبێژێت و بەردەوام وڵاتە ناودەوڵەتی کوردان بەتەنێ بەجێ دەهێلن و پشتاخوا لە کوردان دەکەن. لە بەژارێ کۆڵنی ئەڵمانیا چالاکوانە نامەیەکە ناڕازیبوونێ دەربارەی ڕەوشە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê ڕادەستی قونسڵی تورکیا کرن. لە دێرە زۆرەی خۆنیشاندان لە دژی هەسەدە و پاکاکەتێنە ئەنجامدان ولید جنبلات سرکرده لبنان دبیجه سروک رژیم سوریه بشار الاسد مزنترین دروکار للجهان هر شاد بن